Kakva je to vrsta umjetnosti i izražavanja? Jel bi u to spadale kao i famozne instalacije koje neki umjetnici postave? Ako možda netko ne zna šta je instalacija, preporučujem jedan kružni posjet u MSU. Tamo često bude i performans. To ti je sve kurac od ovce. Ja sam čuo da na te performanse idu i starlete. E sad, šta su starlete? Nisam baš siguran. Instalacije su instalacije. One su umjetnička djela, precijenjena naravno. Moderna umjetnost, fuj. A performeri su ljudi, umjetnici, jel te, koji uglavnom mlataraju rukama bez značenja i bez da iko razumije što rade i za to dobivaju brdo love iz proračuna. Jer niko normalan to ne bi platio. A oni moraju lagodno živjeti. Tako da 2 put godišnje mlataraju rukama sa zabrinutim licem za čovječanstvo i onda op, evo velike love. A ostatak godine mlataraju kurcem ili klitačem doma izležavajući se. PS, ponekad mlataraju kurcem i klitačem i za vrijeme performansa. Samo da se razumijemo, šta ti je umjetnost? Ti zapravo hoćeš reći da je sve to sviranje kurcu? To bi značilo da znaju svirati. A ni to nije potrebno za zaraditi lovicu. Samo trebaš biti neshvaćen i cijenjen i nastupati 1 do 2 puta godišnje. Ne miješati vodoinstalatere sa jebi vjetrima. A u kakvu se školu ide da se to postane? Evo, kćer od Ive Sanadera, to je onaj što je bio u sobi sa Čučavcem i bila glumica. Pa nije išlo. Pa je sad manekenka. Bi li ona recimo mogla izvoditi performans? Ili bi li ja to mogao biti? Dođem i mlatim s lopatom. I može li se tu nešto zaraditi? Pitanja je puno, a vremena malo. Ne znam za malu Sanaderovu, ali ako ti se mlati lopatom, evo dođi kod mene, baš su mi toliko neki građevinski radovi. Elemše, dobar upit. Dopusti da ti odgovorim. Ona ne bi mogla biti samo performer, jer je već pokazala da ima smisla i za glumu i za fotomodela. Dakle, neke talente ima, da ne spominjem talent da se rodi u obitelji gdje ima love. Ti s druge strane, ako ti je glavni talent mlataranje lopatom, to bi već moglo biti na tragu performera. Ali, samo pod uvjetom da si ljen i da ne voliš raditi i na kraju da nikad nisi ništa radio. Jer ako si već radio, ako si vrijedan, zajebi, ti nisi performer, ti si normalan čovjek koji nikad neće postići ništa. Baš sam se nešto lakše zamislio nad tim. Svi pljuju političare, fuj, oni su ovakvi, onakvi. A oni imaju talent da zavedu masu, sudrugove ine, da glasaju za njih. A ovi performeri će fino sjednu, rođenjem već sjednu, ne rade ništa do trenutka dok ne smisle tu ideju i opa bato, mogao bih vrtjeti 5 krugova lopatom po zraku, a prije i poslije toga sjediti na stolcu i gledati jednog po jednog čovjeka koji dođe kao publika, da sjedne na stolcu preko puta mene, šutke, bez ikakve komunikacije, samo svemirsko razumijevanje. I eto vijest za naslovnice, mislim kurac za naslovnice, to nikog ne zanima, ali za kulturu recimo. Ali eto materijala za izgraditi karijeru. Ej, karijeru na sjedenju. Pa ni političari ne sjede stalno, a i pričaju. Često, nažalost, ali koriste neku energiju. A ovi uglavnom ne znaju ni glumiti, ni pjevati, ni plesati, ni slikati. Ako je performans u kojem je neko slikanje u igri, to je uglavnom da piše po platnu ili prdi boju i tako. Ali ova samo kaplje na račun koji mi je otvorio isto tako neko drugi, neko ko se kuži u banke. Vidim, ja razumiš se ti u te performanse, pa mi reci, molim te, ako zvekneš onako šakom u čelo toga šta radi taj performans, je li ti spadaš u performans? Jel bi se mogla na tome kakva lova zavrtiti? Ja napravim neki performans kad se napijem. Dogodi se rijetko, ali uvijek imam publiku. Oni ne moraju raditi, a ja ne moram piti više. Ništa ti ne vrijedi ako ne zarađuješ lovu za to.
Mislim, možeš radi gušta, ali nit nema love, a i u love te security i završiš na policiji bez love. Ovako lijepo konektaš se, to je tak herzlich pojam za povezivanje umjetnika, džiz. S nekim mazohističkim performerom ti dođeš, ko zakrpa na krpu, ko sadist lijepo i odradite to uz ugovor s vodećim muzejima, galerijama i izložbenim prostorima, zaradite i svi zadovoljeni. A daju li beneficirani staž na to? Mislim, ipak pate ruke iz globovi kad nekoga mlati šakom u čelo svakodnevno. Didi, ja mislim da treba pomoći Hotu. Malo mi je to kontraverzno što me zove da islopatam te ostale koji rade. Ali valjda čovjek ima neki razlog. Ja bih sačekao da završe, pa ih onda lopatao, ali eto, mene se ne pita. Možda to i nije tako loše. Evo, ovo bih ja mogao perforirati. Koji bi to bio performans? E da, nije dovoljno što je crnkinja pa još i kolo igra. Jel me pa treba neko iz toku gonit, ne? Ti bi im bija službeni gonić toge, oli ti čoban po naški. Engleski performans znači predstava, izvođenje, nastupanje. Performer je izvođač, umjetnik i slično. Ta riječ se udomačila kod nas sasvim bez veze. Uostalom kao i mnoge druge. Ne, nije to što mislite. U smislu kojeg je otvorio autor, a radi se baš o onima koje sam opisao. Kakav umjetnik? Odnosno jest, zove se umjetnikom, ali kurca ne zna, samo mlatara. Složit ću se s tim. Umjetnik kurcomlat. Dojdi naš pancir, možda vidiš ko je. A bio sam jučer i istina, bilo je nekoliko čudaka po ulicama oko kojih se okupljala masa, snimala i stvarala gužu. Bio je jedan na main stage-u, Massimo, ili tak nekak se zove performer. Xenon kaže, Massimo ili tak nekak se zove performer, nije on performer, nego celebrity, jebeni anglizmi. Nije ni celebrity ni performer, nego drogeraš. Ne možeš reći drogeraš. Ako koristiš celebrity i performer, onda je drogeraš krivo rečeno. Nego, bio je neki dan jedan Rus izvodio gluposti. Otvorio je galeriju i čekao ljude. Pa je za njima trčao četveronoške i grizao ih. Rekao da je u stvaralačkoj krizi, pa se je zato pretvorio u psa. Performeri su i ljudi koji po zavodu bezuspješno posel tražiju. Samo za njih država ne odvaja sredstva. Da na dobi umjetnost da, vem ti državu. Ivek je definitivno jedan od najboljih performera i teško da će iko više ponoviti njegovu izvedbu. A ovi umjetnici, a.k.a. onaj Labrović, kako li već, to treba shvatiti, no ne i platiti. I ništa oni ne zarađuju, nego dobivaju od našeg poreza i davanja. Zanima me kako Putin gleda na performere. Neš ti umjetnosti, nego se u pola dana popišati na trgu Svetog Marka ili ona gola baba i dva djeda kad projašu po Zagrebu goli na konjima. Jebo ih onaj koji im novce daje. Radili bi oni meni umjetnost na kamenu, no prvo bi ga ručno odlomili u Kamenovu. Htio sam reći da seru kvake. A onda sam shvatio da je za tu radnju potrebna određena doza sposobnosti. Jučer ili prekjučer na jednom HR portalu vijest kako treba ići vršiti veliku nuždu. I pod kojim kutem će biti noge i leđa. Mislim, i oni ga stvarno seru. Neće oni tako u Evropu. Ljudi seru tisućama godina, žene i duša. I sad oni otkrili toplu vodu. Jel vi divanite u ovoj novoj rasi ljudi što perforiraju Čmarčić? Da nije malo previše pederluka u MK-u? Tupe me zaboli od ovog čitanja. Pričaš kao da nikada nisi temperaturu mjerio, a? Vidim da nemate pojma, pa ću vam ja kao umjetnik pomoći. Najprije prijaviš svoj performans, jebo ja tvoj performans, pa kad vidiš nekog performera, sprašiš ga šakom među rogove i tako obogatiš umjetničku scenu svojim performansom. Dobra ideja, kaj ne? On to stera u pržu, a nek se preseravaju do mile volje. A kada bi htjeli prevesti na naš jezik tu formu, glasila bi jednostavno. Pretakanje i šupnje u praznu. Kao virus postaje, lako se širi.
performer, perforacija, defloracija, potrgati nešto. Tako ja to shvaćam. Deformans, oli ti puknuće himena, oli ti ode njumfe, oli ti eto sam se izjebala prvi put. U Rusiji imaju performanske nastupe u Gulagu i sve sami performeri i supernici. A onaj šta grize ljudi nastupa i van Gulaga? Da, jebi ga, on je malo privilegiran, a i mora inspiraciju naći, jer ovaj baš ne utječu pozitivno na njega. Prvo treba završiti škole i doktorate za visoku umjetnost. Tek se onda pojaviti gol na štulama na Cvjetnom trgu, pa mahati pimpačem i smijati sa onima koji te škole nisu završili. Ili su završili neke druge škole, ali nije to to. Naravno imati financijsku potporu grada, jer tek onda fora s pimpačem usmjerenim prema običnom puku dobiva na dubljem značenju, a performans smisao. Ma Tom Gotovac je bio car, što god ko mislio o performerima. Logop kaže, a onaj šta grize ljude nastupa i van Gulaga. Malo ga pustili s lanca.